Bismillahirrahmanirrahim. Si kung aran wallah, ama saling gagaw, ama kalimuon. وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى Ebet ko bituon igira aminigib. مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى Kada makasilay su Muhammad apdiyu guda maribat. وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى Gudip terus sa puun sa kabayayan. إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى Dokos kanyan inunta na ilaham ay pagilahamon. عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى Inindor kanyan o Jibril atanto ang mabagar. ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى Amya ka bagar na mimbatang. Askanyan na si eko sindadan o kailaya mapuro. ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى Orian yan na miya karani su Jibril ku Muhammad gudumiyasag. فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى Na miya beluya lagi dudua puro o busugan na panaudi na lawanon sa kadasag. فأوحى إلى عبده ما أوحى Na inilahamian ko ori penwala su inilahamian. ما كذب الفؤاد ما رأى Daseng kasupuso Muhammad kumilay niyan. أفتمارونه على ما يرى Inoniyo pupumawalas kanyan kumilay niyan. ولقد رآه نزلة أخرى Asaben-saben na ramilay niyan su Jibril kumiya kaysa asalakaw. عند سدرة المنتهى Si kusidratil muntaha agiuto so kayo pembetuan sa nabak amma tatagu ko'y kapitulapi sa langit. عندها جنة المأوى May pag-uubays kanya no surga jannatul ma'wa. إذ يغشى السدرة ما يغشى Guwani ap kikulub kusidratil muntaha so kikulub apakamamasa. ما زاغ البصر وما طغى Nada mapaling so kaylay Muhammad guda makalpas. لقد رأى من آيات ربه الكبرى Saben-saben na ramya kaylay ko mga tanda o kadnan niya na labi mala. أفرأيتم اللات والعزى Ay gda iyo ko barahalalat gusto uzza. ومناة الثالثة الأخرى Gusto manat aso ikatalawa salakaw baad na kagagayran. ألكم الذكر وله الأنثى Ati rakiyo sumama na rakiyan sububay. تلك إذا قسمة ضيزى Giyutuman na samaw to nakambagi-bagi kasuramig. إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى Dakos kanyan inunta na mga ngarana ini pametunyus kanyan. Skano gusto mga loksiw. Ada a initurun wala akatantuan. Da a pugunutan nira narwar kuwarangan gusto kabayaw mga ginawa. Nasabensab na ramya kaumakiran puun kukad na niran suturuan. أم للإنسان ما تمنى Baka kuwaw manusia sungani na ungayayan. فلله الآخرة والأولى Narkwalla sukuri agusukaw na. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى Na madakala malaikat ko mga langit na daaki bagay aguna o pangungugupan nira na may tubo inunta ko oriano kay dinwala si ikutawa kabayaian gumasuswaton. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى Mataan na sudiran paparatian sa akhirat na sabnara pembetuan niran sa mga malaikat sangaran na babay. وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا Ada arkirano nakataw, da apugunutan nira narwar kuwarangan. Na mataan na suarangan na dipekang gaya guna ko benar sa may tubo. فأعرض عمن تولى عن
ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا Na talikuding kasotawa ti alikudan yan supanana demami. Guda akabaya iya narwar ko kawiyag-wiyag ku dunia. ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى Yutuman riyaw tira nakataw. Mataan na sukad na nakanas kanya ni mataw ko tawa suminilay puun kulalanian. Guskan niya ni mataw ko tawa kumidig ko untol. ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى Narkwalla susisi ko mga langit gu susisi ko lupa. Kaanian mi balas ko serana minggulaw la samarata supinggulaw layran. Guanian mi balas ko serana mi piya-piya sumapia. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى Siran na panananggilaan niran so mga laadusa, gusto mga pakasisingay, inunta so maruni adusa, mataan na sukad nan ka na maula dinapi. Skaniya ni lebi mataor kanu, guwan niya adin ng kanu niya na puun kulupa, guguwan niya skanu na mga budi ko mga tiyano mga inaiyo. Nadini pembentugan ni kasosoti yung mga ginawa niyo. Skaniya ni lebi mataw ko tawam yan ang gila. أفرأيت الذي تولى Aigda kakoskan niya na tumyalikod. وأعطى قليلا وأكدى Gumigay sa may ito na tipidimbu. أعنده علم الغيب فهو يرى Basisiir kaniyan so katawi kumigagayib nas kaniyan apkilay niyan. أم لم ينبأ بما في صحف موسى Baunda mapanutul susisi ko mga kita bumusa. وإبراهيم الذي وفى Gusto Ibrahim masutumyarotok. ألا تزر وازرة وزر أخرى Adi keawidano baradusa sudusaw salakaw. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى Guda aketangkad ko manusia inunta sumiyang galabakian. وأن سعيه سوف يرى Gumataan na so galabakian na kilaydin. ثم يجزاه الجزاء الأوفى Oren niya na kebalasanun sa bala sa tarutok. وأن إلى ربك المنتهى Na mataan na si ibu ko kadna nakasukadan salan. وأنه هو أضحك وأبكى Gumataan nas kanyan subsebab ko kapakakelagu so kapakasagad. وأنه هو أمات وأحيا Gumataan nas kanyan sumyangi matay gumyang uyag. وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى Gumataan nas kanyan imiyadeng kong ganapa, mama gubabay. من نطفة إذا تمنى Puun sa mani igira apkipantos. وأن عليه النشأة الأخرى Gumataan na matatang kaderkanian suka pengad peruman kualungan na kiyama. وأنه هو أغنى وأقنى Gumataan nas kanyan ipupamagay sa kakawasaan gupamagay sa kamiskin. وأنه هو رب الشعرى Gumataan nas kanyan ikad na nubito na sirra. وأنه أهلك عادا الأولى Gumataan nas kanyan iminina sa kupagtawada paganay. وثمود فما أبقى Gusto pagtawa sa mood na daaliyang ba iyang kiran. وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى Gusto pagtaw na huwani, mataan na siran na miyabaloy sirani labiya darwa kagu labiya malawani. والمؤتفكة أهوى Gugiya ingda mo tapi ka apyuseng yan. فغشاها ما غشى Na inikulubyan nun so inikulubyan na siksa. فبأي آلاء ربك تتمارى
na anda ko mga limuukad na nakaiseng ka anaka. هذا نذير من النذر الأولى So Muhammad giya na pupumaka ektera pad ko pupumaka ektera pagunay. هذا نذير من النذر الأولى So Muhammad giya na pupumaka ektera pad ko pupumaka ektera pagunay. أزفت الآزفة Miya karani so pakatataling umaan na bangkit. ليس لها من دون الله كاشفة Da asalah kau kuala apa kapayagun. أفمن هذا الحديث تعجبون Anto naa isaba pagiyang kaya tutula Quran na ipapamamasaniyo. وتضحكون ولا تبكون Gugi kano kekala, adi kano pumanagad. وأنتم سامدون Gus kano nakikatatambang kano. فاسجدوا لله واعبدوا Nasujud kano ko Allah, gus waswataniyo.